Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kepe mesur-suran rea cerita sopuk versi baca-baca menapa sepele penganga Ridwan Canam 5 mamare pada kemana kina lapak baraka pakamase tentunya nalaki aja pajapa pole pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana kisir siruntuk sita pemeng rea cerita sopuk versi baca-baca menapa sepele penganga Ridwan Canam 65. Nah, tuan lupa untuk sini seseraku ya perasa krepi pengangar Ridwan Canam 5. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih surah-surah. Mamuare pengangar Ridwan Canam 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seseraku ya pada perasa krepi pengangar Ridwan Canam 65. Mamuare pada kemana kisah krepi surah nasabah oleh komedi nawak di tambah jaya pengangar Ridwan Channel 65. Dan untuk para donatur ya lemak bere atau mak pemali tentunya boleh baca-baca sesereng atau ceni-ceni atau lemak bere sesereng. Tentunya jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 48810102390152. Jangan lupa calling nomor rekening sesereng di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 488102390153. Jadi untuk Pak Bira surat-surat terima kasih banyak mamari melekep dalit laki pengalau subhanahu wa ta'ala. Nah pada kemarin Mak Bira atau Mak Pemali tentunya Ripuangang Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini sesuratku engkasih surat-surat lewa laki yang hari itu baca-baca yang hari itu Pak Japi doti buku atau soke sesurat. Nah sebab masa horong oke loki joka-joka atau darat nanti napasang na tanangis oke ulit na to medil napakan neseser tapi di gese seserang mama mak baraka nak nak biasa nak nak soke seserang biasa teh langsung tuh. Jadi tata cara na seserang ya le pakai seserangnya malani wae ya nari itu malani wae sisir malani besi atau pisau atau agak seserang apa pakai. Nah kupuran yang sesuai tetarin apa setak ketelun apa tak baca sesuai makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut putih asemu bukue, nurut celah asemu darai, nurut bolong asemu olie, nurut ridi asemu urae, pakas sealemu, buraya lemu, sabak la ilaha illallah, Muhammad tudan riwatak kalemu, alepu masalipu, walapangan curuk soke doti buku, sabak la ilaha illallah kumpayaku. Jadi naro baca-baca na susreng mamarei make guna kupurannya susreng tanu nerba seta papu tarai boleh kuna pasataku boleh atau na pasata papu tarla taui boleh abioi papu tarla bioi mamare nak barak kaki susreng. Jadi nak kupuran nampak susreng tak patut tinggi ni matana atau tapi nungengi langsung pura tapi nungeng atau tak pura ni makro susreng ya wajena kene soke susreng tak boloran ni mamare mak baraka naku tak cara mak boloki mak boleh salio ke susreng mamare nak baraka kiki. Jadi naruh kapok diwalaki seserem mamari mak baraka jadi mak dampak kasih serekung kada tak pasalah nasabak to biasa ini tidak lupa daripada keilapan dan kesalahan. Saya selaku admin minta maaf apa boleh capa aja letuk capa gemek tak capa gemek letuk capa jeta melok dampak kamar aja surah-surah dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.